Slušate radio Pravoslavne eparhije Bačke. Radio Beseda. Kuda ću poći od duha tvoga i od lica tvoga gde ću pobeći? Quo vadis, Srbijo. Poštovani slušatelji Radija Besede pomaže Bog. Slušajte emisiju Quo vadis, Srbijo, u kojoj uz naše sagovornike pokušavamo da ukažemo na pojave u našem društvu koje savremenog čoveka dovode pred dilemu kojim putem da krene, obzirom na današnje životne okolnosti. Naime, društveni život i društveni odnosi se u potpunosti politiziraju, dok na drugoj strani politika u svom pravom i izvornom značenju kao briga za društvenu zajednicu polako iščezava. Razumljivo, potpuna prevlast i dominacija politike u svim oblastima života neizbežno povlači sa sobom tipično političke fenomene, konformizam, redukciju stvarnosti, osamostaljenje nad društvom, smanjenje subjektivnosti i stvaralaštva pojedinca, suženje domena njegove samostalnosti i sposobnosti, izricanje nezavisnog suda, trošenje morala, slabljenje ideja istine, slobode, pravde i solidarnosti. Koja je tačka razgraničenja između istine i laži, pravde i krivde, slobode i ropstva, smisla i besmisla? Sve ove činjenice koje smo iznali su povod da gost u današnjoj emisiji bude gospodin Žarko Janković, diplomirani ekonomista, ko-predsjednik Srpskog kulturnog kluba iz Novog Sada, sa kojim ćemo porazgovarati na temu moral i politika. Quo vadis, Srbijo. Gospodine Janković, pomaže Bog i dobro nam došli. Bog vam dobro dao, bolje vas našao, pozdravljam vas i vaši slušalci. Da li postoji moralni standardi kad je u pitanju politika u našoj državi? Pa što se tiče trenutne situacije moralnih standarda u našoj zemlji, uopšte u politici, njih ne možemo posmatrati odvojeno od konteksta vremena u kojem danas živimo ili recimo jedne epohe globalizacije koja je izuzetno aktuelna i koji smo svi mi svedoci, naročito u posljednjih 20 godina. I u celom svetu, pogotovo u... Međutim, danas smo svedoci da u današnjem periodu, današnji, da kažemo, političari, a pogotovo što se tiče njihove moralnosti, više ne samo da nisu u onom smislu u kojoj su bili nekada. Pa da kažemo da recimo postoje neki koji ne mare, da kažemo, šta je dobro, šta je istinito, šta je pravedno, nego su jednostavno zauzeli određenu ideologiju i nastoje da je sprovedu po svaku cenu. Danas čak postoji takva situacija da više nije ni da je došlo do potpune relativizacije svih vrednosti. Više nije važno ni šta je istina, ni šta je laž, ni šta je dobro, ni šta je zlo. Jednostavno izbacilo se načelo da u nekom osnovnom smislu koje može se nekada će nazvati, što bi naš narod rekao, nase usi poda se, kao neku filozofiju života koja se danas svesrdno prihvaćena. Novi lideri kao da polažu račune onima koji su stajali za njih, samo onima koji stoji za njih i njihovih kampanja i ono što su ih praktično podržavali u kampanjama, a ne toliko da vode račune o državnim i nacionalnim interesima. Više teže nekim interesima neke globalne ili korporativne elite koja se formira u svetskim okvirima, nego interesima naroda. Naroda se sve više otuđuju. Taj, da kažemo, refleks je pojavio se i kod nas. Naravno, ni mi nismo kao država mogli biti izvan tih tokova. On je prisutan zaista dosta, naročito u posljednje vreme, a i u posljednje, u stvari, 20 godina postoji tu tendencija koja je sve izraženija. Samo što, nažalost, upravo onoliko koliko mi, da kažemo, imamo težak i, da kažemo, tragičan položaj u tom, kako bih rekao, globalnom selu i to je neki ulozi koja nam je tu namenjena. Ja to nekako zovem praktično kao da smo parije u nekom globalnom selu. Sprem toga je, znači, situacija na našoj političkoj sceni još drastičnije lošija nego što je u drugim zemljama, na recimo razvijenim zemljama zapada. Da li po vama postoji mehanizam da odgovorni ljudi u našoj zemlji, ukoliko ih uopšte ima, pretpostavljamo da ima,
bolje kontrolišu one pojave i odnose koji urušavaju i razaraju društvo i politički život. Bojim se da trenutno taj mehanizam, ukoliko ga ima, nije usmeren na to da kažemo najbolji dođu u poziciju da odlučuju i da vladaju, već postoji jedan koncept formiranja, u stvari dugog postojanja i dugog formiranja i već dugog obitavanja jedne elite koja se ne možemo reći od skora, koja postoji ne možemo reći od skora, već koja postoji već dugi niz čak i decenija. Naime, za razliku od elite, a sam pojam elite nije vezan samo za nečije intelektualno obrazovanje i neki stepen, da kažemo, inteligencije ili nekih sposobnosti ili ličnih nekih stvaralačkih mogućnosti, to je naravno za pohvalu, ali to nije dovoljno da bi neki čovjek smatrao se da predstavlja neki vid elite u nekom društvu ili naciji. Elite u stvari pojam pre svega podrazumeva one ljude koji su posvećeni javnim i koji su posvećeni opštem dobru i opštim interesima. Znači, kao što recimo imamo da domaćin u kući u jednoj istinskoj, kako je bilo tradicionalna srpska porodica, ne živi zbog sebe, nego živi pre svega zbog svoje porodice, zbog svoje šire zajednice koje pripada, i on praktično svoj elitizam baštini pre svega na služenju. Tako isto i na nivou države, oni koji smatraju da su najbolji trebalo bi u stvari da budu u službi svom narodu i svojoj otadžbini. Kao što je u Svetom pismu rečeno, kada su pitali Gospoda Isusa Hrista koji će biti od nas prvi, on je rekao prvi će biti onaj koji bude najviše služio. Znači, to je prosto jedan pravoslavni hrišćanska etika i odnos prema i pogled na život. Nažalost, taj mehanizam je kod nas već višedecenijski negativan, jer mi smo svoju suštinsku i pravu nacionalnu elitu poprilično izgubili. Naročito i tokom ratova i tokom stradanja, tokom ideoloških odmazdi koje su bile na delu u 20. veku, one su sve rezultirale da budemo u ovakvoj situaciji kako smo danas. Imajući u vidu ovo što ste izneli, da li je po vama sekularni duh u našoj državi dostigao svoj vrhunac? Sekularni duh je inače bio karakterističan za stvaranje nacionalnih država tokom 19. veka. To je nažalost bio trend kada je Evropa izlazila iz svoje tradicije, iz svoje kulture i svoje duhovnosti, koja je praktično došla do tog nekog stadijuma da se od jedne ideje nacije počeo u stvari da se stvara jedan vid idolatrije, koji je nažalost, kao što nas istorija uči i svedoči, pokazao je da ukoliko je nacija postoji kroz ideju bez duhovnosti, bez oboženja, bez te duhovne vertikale koja teži večnosti, ona se pretvara često u destruktivne, često šovinističke pojave, i vidimo da iz istorije, pogotovo u prvoj polovini 20. veka, kroz dva svetska rata, neki ih u Evropi zovu i dva evropska građanska rata, su doveli do toga da praktično Evropa kako je postojala i kako u istorijskom smislu bila, bude u potpunosti uništena onako kako smo je ranije poznavali. Što se tiče situacije kod nas danas kako je trenutno, ne bih mogao samo da kažem da je ovo sekularni duh koji kod nas projavljava, pošto smo mi imali jedan dug period od 50 godina komunizma u kojem i nije ni postojalo suštinsko građansko društvo sa svojim institucijama, nego je više kod nas već polako taj duh prerastao u duh nacionalnog mazohizma, pa možemo čak reći nihilizma. Praktično sve se poništava se tradicija, identitet, vera. Prosto je danas postoje ljudi koji smatraju da je njihovo zanimanje da mrze Srbiju i srpski narod, da to im dođe kao profesija. Čak i neki od njih na toj profesiji vidimo dobro i zarađuju, u zavisnosti koji finansira. I na taj način ispada da je prosto da smo mi kao narod prosto promašeni. Znači, nameću mišljenje da smo mi bili neki incident u istoriji, da u suštini nismo ništa vredno i ništa značajno stvorili, da samim tim ispada da su čitave naše žrtve, stradanja, zalanje, da se to bilo besmisleno, da se to nije imalo nikakvog smisla, i onda još optužuju da smo naravno skloni raznim destruktivnim pojavama, za neke optužuju se za ekstremizme, čak koriste izraze kao što su fašizam ili klerofašizam i slično, koji nemaju naravno veze sa zdravom pameću. I u tom smislu jednostavno stvaraju
u širem narodu pokušavaju kroz, nažalost, medije i institucije koje im stoje na raspolaganju i vlast, da stvore takvu atmosferu u društvu da mi sami jednostavno dođemo do zaključka da praktično da bi neko mogao da živi, ili kako oni kažu da živi kao normalan svet, kao razvijen svet, da mi treba praktično se samukinemo. Samo se ovdje lansira priča da ćemo svi mi živjeti, ne znam, u materijalnom smislu bolje i da ćemo živjeti bogatije, a ako pre toga praktično uništimo sami sebe i svoj identitet, državu, tradiciju, praktično se uništimo kao narod, što je potpuna besmisao, znači što je nešto van svake pameti i normalnosti. To je zaista tragično, jer po meni ne može ni jedan narod, ni jedna država da postoji, da opstanu ukoliko ne postoji minimum samopoštovanja, ljudskog i nacionalnog dostojanstva, i besmisleno je govoriti o nekoj budućnosti ako se pre toga razori ono što već imamo. U kojoj meri od moralnih osobina političara zavisi svakodnevnica običnog čoveka? Od moralnih osobina političara i opšte ljudi koji su lideri na značajnim položajima u društvu i poziciji zavisi mnogo. Jer običan narod i običan, da kažemo, svet se često ugleda na ljude koji su lideri i koji predstavljaju, da kažemo, figuru koja se nalazi na značajnom mestu i položaju u društvu. Evo imamo recimo jasan primjer u Rusiji koji postoji, koji možemo jasno očitati. Rusija koja je 90. godina proživljavala jako teško vreme i sa svom ondašnjom političkom garniturom koja je bila, predsjednikom koji je delovao starokno, koji je delovao, da kažemo, da ne može da ne deluje odlučno, da deluje recimo snishodljivo prema ostalim silama, i u svu onu težinu reformi, tranzicije, privatizacije, svih onih lomova kroz koje je prolazilo rusko društvo, situacija je bila zaista teška, bila je zaista tragična. Dolaskom recimo Vladimira Putina na vlast situacija se promenila. Jednostavno odlučan i sposoban lider koji pritom ima i rezultate i koji je svojim životom, praktično i svojim delovanjem i životom svedoči ono za šta govori, svedoči svoju ideju koju zastupa, naravno da pozitivno utiče na sveopštu situaciju u narodu i stanje duha. To je presudno. Iz istorije također znamo da su recimo često inspirativni lideri, velike, da kažemo, i vojskovođe, veliki komandanti, također izuzetno inspirativno delovali na svoje sledbenike. Prema tome, po meni svaki čovek svojim životom i načinom života svedoči u stvari ono u što veruje. Čehov je rekao da je čovek ono što veruje. I zaista jeste tako, jer čovek u suštini se bazira i postoji na bazi vere, ljubavi i nade. Mi kao ljudi ne znamo kakav će neki naš postupak ili odluka dati neke rezultate u budućnosti. Često smo u iskušenjima, stojimo, da kažemo, na putu, ali upravo nas vera je ta koja nas drži, koja nas održava, koja nam daje snagu. Tako je svakako i sa ljudima, oni se naravno prate ljude koji su inspirativni i u zavisnosti od toga kako oni svedoče svoj život i za to za što veruju, tako će naravno i njihovi sledbenici biti spremni da ih prate. Da li politika jednog naroda treba da bude dugoročna ili kratkoročna? Pa potrebna je jedna i druga politika. Potrebno je naravno imati i kratkoročnu i srednjoročnu i dugoročnu politiku, to je jasno. Dugoročna politika se uglavnom smatra strateškom politikom. Ona obuhvata strategiju koja treba da imamo otprilike neku predstavu i utisak kakav će svet biti, kako ćemo mi biti, kako će naše okruženje biti za recimo 10 ili 20 godina ili 30 godina, i da samim tim imamo predstavu o tendencijama što se sada dešava i kako će to već rezultate dovesti u budućnosti. Srednjoročna politika obuhvata u ovom periodu do 5 godina, a dok je kratkoročna politika često se posmatra u okviru jednog izbornog ciklusa i ona je, tako da kažemo, i na tim osnovama i postoji. Kratkoročna politika pa i srednjoročna obuhvataju taj, da kažemo, taktički nivo politike. Znači, a taktika je pre svega potrebno da se prilagođava nekim nastalim okolnostima, ali ne možemo biti taktički naravno uspešni i voditi neku trenutnu dobru kratkoročnu i srednjoročnu politiku ukoliko ne postoji dugoročno osmišljena strategija, to je jasno. U tom smislu je neophodno imati odgovarajući i nacionalni državni program i oko toga mora postojati konsenzus širokih strana u društvu i širokih faktora.
prosto je nezamislivo da bilo koja država može bez toga da funkcioniše. Znači, to je jednostavno tako. Ukoliko se jednostavno postoji bez strategije i ukoliko se jednostavno ide van nekih, da kažemo, okvira, već dolaze nekih političkih lomova u zavisnosti od svake promjene vlasti, onda je obično takva država osuđena na tumaranje i ne može da se nađe. Jednostavno, često u istorijskom smislu postaje objekat istorije, a ne subjekat. Od nje onda mnogo manje zavisi nego što bi moglo. Čak ukoliko je reč o malim, da kažemo, brojčanom smislu, malim narodima ili državi koje su manje veličine, pa neko kaže da oni ne mogu baš mnogo da utiču na svetsku politiku i svetske tokove, ali oni mogu da urade koliko je do njih. Da predosete određene promjene, da predosete, da kažemo, kretanje i tendenciju i da tome prilagode svoje nacionalne i državne interese. U našem slučaju, u slučaju, da kažemo, srpskog naroda i Srbije, ja se bojim da mi jedan sveobuhvatan nacionalni program nismo imali još od Načertanija ili Garašanina. To je praktično već, ja vidim, obuhvata jedan period od blizu 170 godina, koji je zaista dug i koliko se sve, možemo reći, desilo u tom periodu. Za razliku od nekih drugih naroda, koji su mnogo pragmatičniji i prilagodljiviji, koji su gledali da pojave i promjene koje se dešavaju u svetu prilagođavaju svojim nacionalnim i državnim interesima i da tu traže svoj način, mi smo gledali da sebe praktično često utapamo u te neke ideologije i da zaboravljamo ono što jesmo. Samo pogled na 20. vek, stvaranje Jugoslavije, recimo jugoslovenska ideologija koja je predstavlja, da kažemo, jednu prekretnicu u kojem je Srbija i srpski narod kao da su izašli iz svoje dotadašnje istorije i svog puta kojim su išli i uklopili se i pokušali da se uklope, da se utope u neku, da kažemo, utopističku ideologiju koja je možda lepo nekom izgledala i delovala, ali se naravno pokazalo da ona nema dugoročno mogućnost za opstanak, pa onda usledio komunizam. Sada mnogi tvrde da su upravo u euroatlantizmu i euroatlantskim integracijama našli neku budućnost i rješenje za sve naše probleme, ali rješenja tih problema neće doći s polja. To prosto nije tako. Jednostavno, onaj svako ko se misli da će neko drugi da mu donese sreću, taj i ne razmišlja baš kategorijama slobodnog čoveka i slobodnog izbora, a s druge strane rješenja su sama u čoveku. Po meni je tu poučan primjer Svetog Save i kao ličnosti koju se mnogo treba ugledati na istoriji, koji je možda i najveći Srbin koji je ikada bio. On je prvo krenuo da popravlja sebe i da vodi unutrašnju borbu. Zato je otišao u manastir na Svetu Goru. Kada je sebe izgradio i duhovno uzdigao, onda je pomogao svojoj porodici, da mu i svojim roditeljima i svog oca je doveo u Hilandar. Kasnije je izmirio svoju braću koja su bila u zavadi. Onda je tek kada je dovoljno u tom smislu duhovno i moralno bio ojačao, onda je bio najbolji u službi svom rodu i svom otačastvu, a znamo da je Sveti Sava bio jedan od najcenjenijih uopšte ličnosti ljudi tog vremena u svetu, u svetu u kojem je tada živeo. Čak i jedan muslimanski halifa koji ga je bio upoznao i na čijem dvoru bio, rekao da on nikad nije boljeg čoveka imao prilike da sretne u životu od Svetoga Save. S druge strane, poklonici raznih ideologija koje se kod nas, nažalost, u istorijskom smislu se često vozile sa strane, polazili su od toga da oni su uvijek pozvani da spasavaju svet, pa su uvijek polazili od tih nekih velikih ideja, a pritom ne radeći na sebi. Ne krećući da prvo menjaju sebe i da sebe poprave, pa da onda krenu nešto šire. Da li je moguće voditi moralnu politiku imajući u vidu činjenicu da je potrošački mentalitet prisutan u svim sferama društva? Bojim se da sa potrošačkim društvom sam moral potrošačkog društva, da se tako izrazim, odnosno sistem vrednosti, potrošačka etika koja se zagovara, prosto ne ide u skladu sa onim što se tradicionalno poima pod moralom. Mislim da je profesor Jovan B. Dušanić upotrebio isto jedan dobar termin, karakterističan zemlji u tranziciji, kaže bećarska ekonomija, ponašanje kao bećara koji je nasledio veliku imovinu, nasledstvo, pa onda živi od prodaje porodičnog srebra i, da kažemo, banči i troši dok naravno ima, dok ne propadne.
U tom smislu potrošačko društvo karakteriše da je ono ušlo praktično u sve pore društva. Znači, ranije nije to sad više stvar samo ekonomije, samo stvar privređivanja. Danas je to postoji u kulturi, u umetnosti. Ispada da je danas sve ima svoju cenu, da je sve na prodaju, da se sve može brendirati, da više nije uopšte bitno, recimo kako neko ko se bavi nekim zanimanjem. Pa je tako jednostavno situacija i u drugim slojevima društva je, tako i u politici. Danas građanin više nije u tom smislu, građanin u onom smislu reči koji je bio ranije, da sam odlučuje i glasa na izborima, da im postoji jasna alternativa, postoji jasne razlike. Danas se građanin i uopšte se prema građaninu tako i ponašaju i tretiraju ga kao da je on potrošač. I kao da eto ispada bira između nekih proizvoda što treba da kupi, tako bira i na političkoj sceni. To je nažalost dovelo do velikog otuđenja, da kažemo, vladajuće elite i vladajućih slojeva društva. To je formiralo jednu globalnu elitu gde su sada umreženi interesi zaista krupnog kapitala, političke moći, uticaja pojedinih lidera koji sa sobom nose i čitav obrazac života, industriju zabave, jednostavno čitav da kažemo kulturološku pojavu koja je prosto takva. I oni se postepeno sve više odvajaju od svog naroda i o samog naroda same biti. Njima je recimo bitnije da se takvim političarima u kampanji bitnije recimo da se slikaju s poznatim sportistom ili recimo ne znam budu viđeni u nekom koncertu neke poznate pop zvezde ili estradne zvezde. Jednostavno deluje estradizacija politike koja podsjeća se više na neki reality show. Nažalost, u takvom društvu teško je govoriti o onom moralnom smislu, onom klasičnom smislu morala. Danas je po meni situacija možda još gora u tom smislu zato što je danas više uopšte nije ni bitno da li je nešto istina ili laž. Došlo je do potpune relativizacije svega. Ne postoji ništa, postoji samo trenutni provod, postoji sadašnjost, nema prošlosti, istorija se praktično briše ili se prefabrikuje i prilagođava ideološkim tumačenjima. Budućnost je neka suviše, da kažemo, daleka i maglovita. Jednostavno načelo je živi sada, živi odmah, samo se provedi. Vidimo, eto, takve su čak i reklame, takve su poruke tipa, ne znam, oslobodi svoju žeđ ili ne znam, što isto ima takve neke poruke koje oslobodi svoju strast. Znači, prosto postoji jedan naboj toga, a u suštini čovjekov život je sve prazniji, zato što to ostavlja unutrašnji pustoš, otuđenje, usamljenost i očajanje čoveka. Tako da, po meni, čovjek to unutrašnje porobljavanje, da tako kažem, u potrošačkom društvu često ostavlja mnogo teže posljedice nego spoljašnji vidovi represije u onom klasičnom smislu. Ali ovo je mnogo gore, ovdje praktično čovjek ispada da sam svoju slobodu baca pod noge onima koji treba da mu omoguće neki, da kažemo, provod, neki lepši, da kažemo, u kvantitativnom smislu sadržajniji život, ali u kvalitativnom mnogo siromašan, i stvara se neka večita iluzija o večitim nekim potrebama, beskonačnim potrebama koje se ne mogu nikad suštinski podmiriti, i to praktično vodi unutrašnjem porobljanju čoveka koji je onda idealan za razne oblike manipulacije i upravljanja od onih kojima očigledno takvi ljudi odgovaraju. Posle kratkog muzičkog predaha nastavljamo emisiju.
Quo vadis, Srbijo? Gospodin Janković, sagledavajući našu bogatu istoriju i ono što vidimo danas, da li po vama poznata floskula cilj opravdava sredstva ima svoju opravdanost i utemeljenje? Lično mislim da se nečasnim sredstvima ne može doći do časnog cilja. Prosto, ako je neki cilj bio uzvišen i bio je vredan i težio se nečim velikim idealima, ukoliko se nečasnim i, da kažemo, prljavim i ružnim stvarima pokušava doći njega ili se ostvariti po svaku cenu, onda on više nije to što je ni bio, niti što je bio predstavljen. Prosto izvitoperuje se i pretvara u svoju suprotnost. Na ovom mjestu bih možda pokušao da citiram Dostojevskog, koji je, obraćajući se upravo toj, da kažemo, razvijenoj i velikoj Evropi, rekao: kada biste vi čak stvorili tako savršeno društvo i tako savršen jedan, praktično kao kristalni zamak, gde bi sve bilo racionalno, sve bilo organizovano, sve bilo praktično savršeno, a koliko bi to bilo sagrađeno na nepravdi samo prema jednom čoveku, ukoliko bi samo jedan čovek nevin stradao zbog te vaše građevine, ja ću se pobuniti protiv nje i ustaći i progovoreći protiv nje. Imali smo često takve situacije i slučaje u istoriji, nažalost svedoci smo tome i danas. Vidimo da i danas neki koriste ideju da kažu da se bore za slobodu, za demokratiju, za ljudska prava, za progres čovečanstva, a onda u jednom trenutku vidite da taj progres dolazi praktično sa bombama ili sa vojnom intervencijom, sa rušenjem međunarodnog poretka, i to je zaista predstavlja popriličan, da kažemo, nivo ne samo jednog političkog licemerja, već je potpuno, da kažemo, raspada sistema i vrednosti koji je nama bio poznat. Teško da se može odoleti u tom smislu zovu moći
ukoliko se radi o recimo nekoj velikoj imperiji, nekome koje osjeća da ima i stvori takvu ideologiju da ima neki istorijski prizvuk praktično da nametne svoj sistem čitavom čovečanstvu. Ne vodeći računa ni o kulturama, civilizacijskim razlikama, ni o jednostavno, ni o drugim ljudima, ni o drugim narodima. Bog voli različitost. On je tako i stvarao ljude. Vidimo, svaki čovjek je naravno različit i ne postoje jednostavno dva ista čovjeka u tom smislu. Ali ljudi su nažalost ti koji su često u svojim ideološkim floskulama i svojim, da kažemo, velikim ambicijama od ovoga sveta i da budu gospodari rukovodeći se samo nekim materijalnim i profanim vrednostima, želi ljude da ukalupe, da ih jednostavno uvuku i utuku u svoje ideološke naume. Tako da nažalost tome bojim se da to se, da kažem, u tom smislu se i danas ponavlja. Samo dok jedan, da kažemo, takav sistem postoji, dok ne uđe u svoju krizu, on još deluje da može da se održava, ali kada recimo da nađe period krize i period lomova, i to sistemski, kojima se vide sve njegove protivrečnosti, kao što recimo sad slučaj sa aktualnom krizom u globalnim okvirima i sa krizom ideologije mondijalizma, onda se već oni koji smatraju sebe da su priznani da budu gospodari sveta ne libe, kao što vidimo da se održavaju brutalnom silom. Tako da bojim se da je to, da jednostavno ta ideja da cilj opravdava sredstva prosto je nezamislivo ukoliko imate neki zaista moralni odnos prema životu, prema zajednici, prema čoveku uopšte. Sama reč partija ukazuje na nešto parcijalno, na neki deo interesa. Sagledavajući današnju političku scenu, da li je moguće jednom političaru da se izdigne iznad parcijalnih interesa svoje partije? Nažalost, to vidimo da evo koliko već 20 godina i više od 20 godina već kod nas postoji višestranački sistem i postoje parlamentarni izbori. Ali često se na čelu stranaka nalaze maltene isti ljudi koji su bili pre 20 godina. Ili ako je došlo nekih promjena, došlo je iz nekih, da kažemo, ovakvih ili nekih drugih razloga. Ja teško da mogu da vidim, možemo reći da ima neko možda časnih izuzetaka, sigurno ima, naravno da postoje, ali oni su više izuzeci koji potvrđuju pravilo, da jednostavno kod nas i postoji ta takozvana partitokratija koja nemilosrdno pokušava da prožme ceo sistem. To je jednostavno jedna borba na nekom mikropolitičkom polju, da kažemo u političkoj sceni kod nas, koja polazi od toga one devize kao što je kviz bio sam protiv svih otprilike, znači ja i svi ostali na drugoj strani. Deficit ideja, političkih ideja i nemanje, da kažemo, političke ideologije karakteriše takvu političku scenu, ali ona je nažalost karakteristična ne samo kod nas, već i u svetu. To su tendencije koje su i došle sa globalizacijom ovamo. Više praktično nije bitno da li neko zagovara kakvu ideju zagovara, koja rješenja nudi, kako se odnosi prema najvažnijim pitanjima u nekoj državi i problemima koje postoje u datom društvu. Već je to bitno da li on recimo dopadljiv u svom javnom nastupu, da li on takav mu je imidž, nije bitno šta priča i šta govori, već kako govori, kako interpretira. Jer vidite, nekad je čoveku potrebno mnogo veća hrabrost da prizna da je pogrešio nego da istraje kada je u pravu, ali to sa sobom nosi određene posledice u svom, da kažemo, svakodnevnom životu, da kažemo životu koji je prožet tim materijalnim vrednostima. To iziskuje određenu žrtvu. Vi prosto onda morate biti spremni kada progovorite istinu i kada progovorite nešto, pogotovo kada se suočite sa nekim centrima moći, da će vas to puno koštati u životu i da ponesete čak i velika istradanja po mogućnosti. To nije isključeno. Bojim se da je to put koji sigurno vodi u propast. To je po meni užasan i strahovit vid loma prosto duhovnih i moralnih vrednosti i jedne, možemo slobodno reći, moralne korupcije koja prevashodi onoj materijalnoj koja praktično pustoši zemlju i sa kojom se ne može živjeti.
Da li u našoj istoriji imamo političara koji bi mogli da budu uzor za današnje političare, imajući u vidu moralna načela? Sigurno da ih imamo. Naravno da smo imali velike ličnosti u istoriji, to je prosto jasno. Ovu su zemlju, na kraju krajeva, ovu su zemlju i stvarali svetitelji i veliki ljudi. A takođe je isto tako bitno da znamo i da istoriju moramo da tumačimo na odgovarajući način. Nažalost, kod nas je, a to vidimo prisutno, je to da kažemo i svetski trend raznoraznog ideologizovanog tumačenja istorije. Čak revizionizma, raznih pokušaja naknadnog tumačenja iz perspektive nekih potonjih događaja ili aktualne, da kažemo, situacije ili lomova koje se dešavaju, pa onda dolazi do preispitivanja, naravno, u društvu, kao i u svim kriznim situacijama, što je naravno i poželjno, jer da bi se izašlo iz krize mora i dolaziti do preispitivanja. Potrebno je iz takve istorijske ličnosti sagledavati jasno. Znači, ne možemo samo stvarati neku crno-belu predstavu. Moramo jednostavno sagledavati svaku istorijsku ličnost sprem epohe u kojoj je živjela i sprem vremena u kojem su se, naravno, ta dešavanja odvijala. Ali, eto, kada se recimo neki iz jedne istorijske epohe nešto izvuče iz konteksta, to je primjer klasične zloupotrebe. I onda se pri tome ustvaraju kompleksi kako su mi, ne znam, nacija koja je, ne znam, zaostala i slično, i da taj način se oni pokušavaju ugraditi u refleks, da kažemo, današnjih ljudi i razvijati taj, ja bih ga nazvao neki vid autošovinizma i autodestrukcije u samom narodu. Zato je neophodno upravo to, da kažemo, suštinsko sagledavanje istorije, da će biti sagledane, znači, sve i pozitivne i negativne strane određene pojave i biti, naravno, u kontekstu epohe, jer se nad svim tim primjerima moramo učiti. Istorija je stvarno učiteljica života, ali ona je stroga učiteljica. Ona je prema onima koji ne savladaju njeno gradivo i koji ponavljaju istoriju, znam da bude vrlo surova. A to bojim se da smo i mi dosta osjetili na svojoj koži, jer nismo određene pouke izvukli na vreme. Sveti Simeon Mirotočivi je u svom završtanju između ostalog rekao: blago onome ko se razapne zarad svog naroda, a teško onome ko razapne svoj narod zarad sebe. Da, to je misao koja u suštini govori sve. U društvima kojima je postojalo, jasno, da kažemo, tradicija i koja su bila tradicionalno izgrađena društva, tu je postojao jasan odnos, da kažemo, i duhovne vertikale i one koje uznosila ka večnosti, a i horizontale našeg zemljnog života. Kod nas se to u srpskom narodu zvalo i govorilo Bog na nebu, kralju zemlji, a domaćin u kući. I tu je prosto se svaka vlast smatrala pre svega kao žrtva, kao služenje svom rodu i otečestvu. Spram odgovornosti i spram dužnosti proizilazila su i prava u tom društvu. Zato se, recimo, vladari, oni su i koji su bili prestolonaslednici, oni su se od malih nogu praktično školovali i naravno učili da budu vladari, da budu kraljevi i da budu dobri vladari. Zato su iza njih uzimani najbolji učitelji i dovođeni su i na dvorove, zato to je jednostavno bila jedna ozbiljna priprema za nekog ko treba se prihvati odgovornog posla. Vremenom sa sve većim lomovima koji su sledili, tipa lomima u tradicionalnom društvu i, da kažemo, nametanjem te epohe moderne i dolaskom i stvaranjem, da kažemo, tih, da kažemo, novih vrednosti, u smislu da je umesto kvaliteta koji je ranije bio presudan da donošenje odluka, da sad je neko insistirao na nekom kvantitetu i masovnosti, tu je došlo do takve situacije da što se tiče vladavine ispada da je presudnije da kako neko uspe da se nametne, da se izbori, da se izgura, da je u tom smislu sposobniji da vlada. To je otvorilo prostor upravo manipulacijama. I često zarad nekih velikih utopističkih ideja koje su, kao što je govorio sveti vladika Nikolaj Srpski, bile put samo u neku novu zemlju nedođiju, koja ne donosi ništa novo i ništa dobro. I danas
govoreći o samom srpskom narodu i situaciji u Srbiji, a i kroz čitav 20. vek, pa i posljednjih 20 godina, imamo slučaj ljudi koji su podelili sudbinu sa svojim narodom i koji su i poneli svoj krst na Golgotu i koji su bili u svoj narod. Ali nažalost imamo slučaj i oni koji su pokazali se sposobnim da žrtvuju praktično ceo narod zarad samo sopstvenih interesa ili golog očuvanja na vlasti, nego interesi sopstvenog naroda. To je zaista, po meni je to upravo i predstavlja presedan koji je zaista karakterističan za ovu epohu, nažalost. Jer se kod nas se to samo prelama u još težim i još nemerljivije gorim okvirima zbog sveukupne situacije u kojoj se nalazimo. Vidimo, imali smo recimo primjeri sa ranijim ideologijama. Na primjer, poznato je recimo u odmazdama ideološkim koje su vršene, masovnim streljanjima koje su bila karakteristična za četvrtu deceniju 20. veka i za pred kraj, da kažemo, Drugog svjetskog rata i te revolucionarne lomove, gdje su ljudi bili često ubijani bez suda, bez ikakve mogućnosti na odbranu, gdje su bili samo zbog toga što nisu bili pristalice te ideologije koja je tada postala vladajuća i revolucionarna, a ne zato što su bili uz okupatore slično, znači ne samo koji su sarađivali recimo s okupatorima, nego čak i neki nisu uopšte bili ni pristalice te ideologije, samo zato što su smatrani ili se pretpostavljalo u jednom trenutku mogu da prave probleme u društvu, a pritom su to uglavnom bili najviđeniji ljudi u samom narodu, bili su streljani masovno bez suda. Oni su čak bili pokopavani u masovne grobnice, nije se znalo za njihove grobna mesta, njihove porodice su teške decenije provodile praktično u izolaciji na marginama društva i praktično kao građani ne nekog drugog nego skoro nekog trećeg reda. Sada tek prisustujemo u posljednje vreme ekshumacijama i tek novim svedočenjima o tim zločinima. A često je bio slučaj da su te nove komunističke vlasti na tim mestima, upravo ti najveći odmazdi, kasnije podizale fabrike kroz vid neke industrializacije i slično, pa su tu gradili da bi još više zametnuli tragove nekih ranijih zločina, pa su čak podizali neke industrijske krugove fabrika i slično. To se sad vidi kad teče proces ekshumacije. Vidite, neko je u takvim destruktivnim ideologijama, neko je mislio na takvim temeljima može da gradi neku srećnu budućnost i neku bolju perspektivu. Vidimo šta se iz toga proizašlo i kako je na kraju ta ideologija završila, što je tragedija sama po sebi. Quo vadis, Srbijo. Koliko je po vama uloga crkvenih medija u formiranju moralnih načela kod budućih političara? Uloga crkvenih medija je velika i po meni može biti odlučujuća, ali samo kod verujućih ljudi i kod onih koji istinski veruju. Ali ti naši politički lideri ne vode računa, odnosno ne svedoče tu veru u svojim životima, odnosno svojim delovanjem političkim. Onda kasnije vidite da oni to često znaju da koriste samo često zarad dobijanja nekih trenutnih poena. To je ta, da kažemo, spoljašnja ispoljavanje religioznosti u političke svrhe, odnosno kad se nekoj političkoj ideologiji i ideji za koju se zagovara podređuje vera, što je po meni neprihvatljivo, jer čak i nehrišćanski je taj vid delovanja, jer onaj koji je hrišćanin, on je naravno hrišćanin svim svojim bićem i svim svojim duhom i on to naravno kroz svoje delovanje i kroz svoj život i kroz svoju vrlinu svedoči. To je prosto tako. Iskreno se nadam da će zaista doći vreme i značajan, da kažem, period delovanja crkvenih medija i on može mnogo doprinijeti duhovnoj i moralnoj obnovi u ovom društvu koja je po meni presudna. Na primjer, na moju generaciju je recimo ostavio veoma veliki utisak recimo emitovanje bukvara pravoslavlja pre 20 godina. Mi su praktično dotle živjeli u jednom sistemu koji je, zna se kakav bio, u kojem smo već i pričali. U mojoj generaciji je ta emisija bila vrlo značajna u tom smislu što nam je pomogla da konačno da spoznamo sami sebe i da nađemo i svoje mesto. Tako da isto tako mislim da je uloga crkvenih medija značajna u budućnosti. Ne znam kako je to sada regulisano novim zakonom o radiodifuziji, da li postoji mogućnost da neki crkveni mediji imaju nacionalnu frekvenciju za dobijanje televizije ili uopšte verske zajednice, da li postoji ta mogućnost.
jer živimo u takvom društvu da su duhovne i moralne osnove zaista ugrožene, a čovjek prosto bez toga ne može da živi. Posmatrajući vaše pregalaštvo, da li vam je vera u Boga balast ili životni zamajac? Pa meni je vera u Boga me praktično održava. Ona održava i daje mi tu snagu. Sam lično mogu da kažem iz svog iskustva, dok sam još da kažemo bio i mlad, i kad je što kažem mlad čovek i malo žučnije reaguje i toplije krvi što se kaže i sve, i u tom smislu kada sam god mislio da budem, da nešto da kažem, što mislio sam nešto posebno svoj i ne znam ja, da sam ovakav i onakav, da mogu nešto sam da uradim i na svoju ruku, osjetio sam i najbolje znam iz svog iskustva koliko sam u stvari loman i koliko sam slab. Ja prosto ne mogu ni da zamislim da čovjek može da živi samo na profanim zemaljskim i prolaznim materijalnim vrednostima. Za mene je to prosto neshvatljivo, jer kao što je Java Justin Ćelijski, Sveti Java Justin govorio, prosto u život posmatrati kao neku vodenicu smrti u kojoj od momenta kada se vi rodite vama da bude garantovano samo da ćete umreti, poslije se pitanje kakav je to smisao, uopšte da bi to bio, uopšte bilo kako čovjekov smisao, njegovo stvaralaštva i njegovo uopšte pregalaštva. Onda bi ispalo da oni koji stoje na stanovištu potpunog, da kažemo, nemorala ili potpune destrukcije, što je rekao Dostojevski, tamo gde nema Boga sve je dozvoljeno, onda bi ispalo da je to neko neverovatno zlodeo, da bi ono onda prevladalo. Jer jednostavno ispalo bi, ako nema ničega večnog, čemu težimo, onda je moja volja zakon. I to bi bilo stravično, to bi došlo do onoga da, što kažu da bi čovjek ubio samo vuk i ništa više. Po meni to je dobar primjer, recimo, i da to se uvek, da kažem, često podsjećam misli Svetog Jovana Šangajskog, koji je rekao u iskušenjima u životu, da u iskušenjima u životu kada se dešavaju u stvari pokazuju čega je sačinjen čovek. Kaže, kao kad recimo kroz vatru proturite gvožđe, ono postane recimo još bolje i iz njega ono postane još jače i sada je čvršće. Ako proturite slamu, ona plane. Kaže, tako i sa čovekom. Kaže, kroz život kada prolazi i kada jednostavno prolazi kroz iskušenja, njegova iskušenja ojačaju i on se učvrsti i još više uzdigne u svoje veri. A onaj ko nije imao vere ili koji je bio, da kažemo, slab i od zemaljskih vrednosti, on će prosto sagoreti i to će ga uništiti kao što je ta slama uništena. I po meni je, mogu to samo da kažem, priča o 3 iskušenja koja se iz Evanđelja, ona prosto predstavlja priču o celokupnoj ljudskoj istoriji. To je izbor koji svaki čovjek ima u svom životu. Jednostavno, i kao što su naši duhovnici govorili, pa između ostalo Java Justin koji sam citirao, Sveti Java Justin Ćelijski, čovjek ima taj izbor u životu. Svakog trenutka biramo između Boga čovjeka i čovjeka Boga. Znači biramo da li ćemo se odlučiti za večnost, da li se odlučimo za spasenje, za nevečne vrednosti, ili se odlučimo za nešto što je prolazno i što je propadljivo. I što nas u krajnjem slučaju ne može nikad ispuniti. Jer to trenutne vrednosti koje su materijalne i zemaljske, one možda mogu neku trenutno zadovoljstvo čovjeku unesu, ali često mnogo više u čovjekovu dušu unose nemir i nelagodu. I taj nemir praktično čovjeka nagriza i vodi ga u brojnim destruktivnim pojavama. Neprihvatanje sveta, neprihvatanje svojih bližnjih, neprihvatanje na kraju samog života koje je često posljedica tog, da kažemo, ateističkog pogleda na svet, na kraju vodi do samouništenja samog čovjeka i samog pojedinca. Čovjek koji je sve isključio oko sebe i koji svega na kraju se okrenuo, na kraju ćemo preostati samo da ukine i samog sebe. Gospodine Janković, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama i bilo mi je zadovoljstvo i velika čast što sam gostovao u vašoj emisiji. Quo vadis? Quo vadis, Srbijo? Slušali ste emisiju Quo vadis, Srbijo. Naš današnji gost bio je gospodin Žarko Janković, diplomirani ekonomista, ko-predsjednik Srpskog kulturnog kluba iz Novog Sada, a tema današnje emisije bila je
moral i politika. Vaše komentare, utiske i razmišljanja o emisiji možete proslediti mailom na adresu quovadissrbio@beseda.rs. Ostanite i dalje uz vaš radio Beseda. Kuda ću poći od duha tvoga i od lica tvoga gde ću pobeći? Quo vadis? Quo vadis, Srbijo?